Nibyo nongeye kubaha ikaze kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro di Bosco in Region Info tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro bigaruka kandi byibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye cyane irimo ibitero byagabwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye kumvikana muri bimwe mu bice bisatira teritwari ya Masisi mu mijyi irimo Rubaya ndetse na centre ya Masisi. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'amatsinda bafatanyije bakomeje kwigarura ibice muri teritwari ya Warikare. Ingabo z'u Burundi ziri kurwana bucece mu mirwano irimo kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutekereza yuko izi ngabo zitakibarizwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibitero bikomeye cyane birimo kugabwa muri imwe mu myanya ya 23 byongeye gukomeza aho kuri uyu wa gatatu bivugwa ko mu Minembwe nyuma yuko muri Irakongo hagabwe ibitero bya drone n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu Minembwe naho ibitero bya drone byongeye gukora ibara rikomeye cyane. Gusa cyakoza umutwe wa 23 umaze gutangaza ko ibi bitero bya hano mu Minembwe byaba byaragabwe kuri bimwe bituwe kuri bimwe mu bice bituwe n'abaturage kandi bikaba mu by'ukuri hari ibirimo inka zishe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB, umutwe wa FDLR P5 ndetse na barwanyi bagiye batandukanye bakora ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga ko kwishyira hamwe aho biri gukorerwa muri kimwe mu bice bibarizwamo ibirindiro biri hafi mu by'ukuri n'umujyi wa Bujumbura, bikaba birimo gutegurirwamo bino birindiro ibitero bikomeye cyane ndetse hakaba hakomeje kwegeranywa abasirikare ngo bagomba gufatikanya muri no operation. Ndabigarukaho. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abahagarariye ubutasi ku ruhande rw'umutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa 23. Inama ikomeye cyane y'abarwanyi ba FC23 yafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane yo kugaba ndetse no gusubiza ibitero kuri bimwe mu bice by'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa amakuru amaze kutugeraho aravuga yuko imyanzuro iherutse gushyirwa hanze na 23 bateguza ibitero ku gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yabaye iy'ubusa, benshi babigereranya no kuhagira inkoko. Ndabigarukaho nabyo. Si ibyo byonyine gusa tugufitiye kuko mfite n'andi makuru y'ingenzi akomeye cyane akomeje kugenda avugwa cyangwa se agarukaho kugeza kuri uno munota. Abatuye mu mujyi wa Rubaya ubuzima bwongeye guhagarara, ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo aho umutwe wa 23 wasabye hari bimwe mu bice wasabyemo abaturage kwinjira mu mirwano ndetse n'ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Abaturage baza kubyanga nyuma yo gutumiza inama hakabura yitabira. Ndabigarukaho. Si ibyo byonyine gusa kuko mufitiye n'andi makuru akomeye kandi y'ingenzi tuzagukomozaho. Nyemerera ukande subscribe cyangwa se ukande mu by'ukuri kuri ako kabuto gatukura niba utarabikora. Niba waramaze kubikora bravo, ni by'agaciro kandi gakomeye cyane. Niba ari kuri ya mbere ntibibagirwe gukanda like ndetse n'abasanzwe badukurikira mbasaba kuza gukomeza kubikora. Hanyuma rero ikindi cy'ingenzi kandi kizewe nuko ibitekerezo byanyu n'inyunganizi tukomeza kubyakira atangirwa ibitekerezo. Andi makuru yose n'ubundi urakomeza kugenda uyakurikirana hano. Reka twinjire mu makuru nyuma yo kubasuhuza abari mu Burundi, abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda ndetse n'ahandi mu nce zigiye zitandukanye nko mu Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, iyo mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese bahaye ikaze ku buryo burambuye kuri no muyoboro wacu. Dukurikiranaho amakuru n'ibiganiro bikomeye cyane bikomeza kugenda bitangazwa kugeza kuri uno munsi. Reka twinjire mu makuru nagutinda turebe uko ibintu bihagaze kugeza kuri uno munota. Amakuru amaze kutugeraho kuri uyu munsi wa none ku itariki 3 nkuko natangiye mbikubwira, aravuga yuko ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye kugabwa muri imwe mu myanya igenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Kuri ubu amakuru avuga yuko ariko muri teritwari ya Warikare, agace bita Buhimba ndetse
na Kibati. Ibi bice byamaze kuba byafatwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yamaze iminsi ibiri yose iba muri tuno duce. Amakuru avuga ko nubwo hari hongerewe ibikoresho bitandukanye ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye ba 23, bino bikoresho igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaje kubishyira hasi. Ndetse kandi nanone amakuru yiyongeraho avuga yuko nyuma yo kubishyira hasi baje kurasa bamwe mu barwanyi ba FC23 bari bazanye muri bino bice. Hanyuma rero nyuma y'iyo minsi yose imirwano iba biza kurangira FC23 yirukanwe muri bino bice. Aya makuru aturuka muri teritwari ya Walikale avuga ko umutwe wa M23 watakaje abasirikare benshi cyane muri bino bice mbere yuko uhakurwa. Bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane, ariko kandi bivugwa ko ku munsi wa kabiri w'urugamba aribwo intsinzi y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kubarwa, kuko ku munsi wa gatatu nta murwanyi n'umwe wa 23 ukirimo kuvugwa muri bino bice byo muri teritwari ya Walikale muri kino gice cya Kibabi ndetse na Buhimba, nk'uko amakuru atandukanye y'ingenzi arimo kurushaho gutangazwa. Bivuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakoresheje imbaraga zose kugira ngo babashe gutsinsura zino nyeshyamba hano muri tuno duce, kubera yuko amakuru yemezwa neza nuko FC23 nayo yari yakomeje kugaragaza imbaraga zose z'umurengera muri runo rugamba rwari rurimo rubera hano muri ino myanya. Icyakoza amakuru avuga ko nubwo FC23 yakoze ibishoboka byose ngo ikomeze kugumana bino bice bya Kibati ndetse na Buhimba, byaje kurangira kandi igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro babarushije ingufu. Mu kumara kubarusha ingufu niko kubakura cyangwa se kubambura mu by'ukuri ubugenzuzi muri no myanya, nk'uko amakuru y'ingenzi kandi atandukanye akomeje kugenda atangazwa. Icyakoza kuri no munsi biravuga ko imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo ibitero bikomeye, ndavuga ibibombe, yongeye kumvikana muri mwe mu myanya yo muri teritwari ya Masisi. Aya makuru arahamya neza ko ibitero bikomeye cyane byumvikanye hano muri teritwari ya Masisi muri utu duce dukurikira. Biravuga ko Masisi centre ndetse n'ibice byegereye Rubaya birimo kumvikanamo amabombe, kugeza kuri ubu ngubu abakora ingendo zigiye zitandukanye muri tuno duce bamaze kubihagarika. Abatwara abantu n'ibintu baravuga ko batize umutekano wabo, ndetse ngo bari kujya muri bino bice birasa nko kwishyira mu kaga gakomeye cyane no mu byago bikomeye. Ni nyuma yuko kandi muri no myanya haje no gufatirwa, mu by'ukuri nk'uko amakuru atugeraho abitangaza, haje no gufatirwa bamwe bivuga ko ari intasi z'umutwe wa 23. Gusa ariko andi makuru avuga ko n'umutwe wa 23 watangaje yuko waje kwigarurira intasi zikomeye cyane, z'umutwe wa 23, ndetse bivuga ko abango bari bagiye guhungabanya imwe mu myanya igenzurwa n'izi nyeshyamba. Ariko nubwo bitangazwa muri ubwo buryo, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kiravuga ko gikomeje urugamba muri ino myanya ndetse no gushyiramo ingufu zikomeye cyane, ni nyuma yo kugaba ibitero bikomeye cyane bya za drone mu myanya igiye itandukanye, aho muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ibitero bya drones cyangwa se by'indege ntoya zitagira abadereve ari byo bikomeje kwibasira imwe mu myanya ikomeye cyane ya FC23. Kandi amakuru akavuga ko ibi bitero bikomeje gusiga mu by'ukuri benshi mu marira akomeye cyane nyuma yo kubura ababo ndetse n'abakomerekejwe n'ibyo bitero, nk'uko amakuru akomeye cyane agenda bitangaza. Amakuru avuga ko imirwano nyuma ya Buhimba ndetse na Kibati muri teritwari ya Walikale ubu tuvugana urugamba rwongeye gusatira noneho bita Kasopo kilometero 10. Biravuga ko bino bice nabyo bishobora kurotamo imirwano ikomeye cyane ndetse idasanzwe nyuma y'ibyakomeje kugenda byumvikana mu myanya imwe n'imwe ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi birahamya neza rwose ko
kuri ubu ngubu urugamba rurimo rushaho gukara kandi byanze bikunze mu gihe hatagize igikorwa iyi mirwano iza gukomeza. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kimaze kugaragaza ko kimuri ibitero byacyo muri Wazalendo ndetse no mu bitero by'indege zitagira abadereve bya drone. Kuri ubu biravuga ko mu makuru yamaze kujya ahagaragara kuri tariki ya 3 imaze kuvugwa n'umutwe wa 23, umwe mu bayobozi b'uyu mutwe witwa Lawrence Kanyuka amaze gutangaza yuko kuva mu ijoro ryo ku wa 2 rishyira kuri wa 3 2026 ukwezi kwa gatandatu, ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane byagabwe mu bice byahatuwe n'abaturage byifashishijwemo drone zo mu bwoko bwa Ket-6. Ibi bitero byibasiriye imyanya ya Gakenke, byibasira imyanya ya Bidego ndetse na Mikenke ho muri Minembwe. Uyu muvugizi w'abarwanyi ba AFC M23 avuze ibi nyuma y'uko yari yamaze gutangaza ko igitero cyose icyo ari cyo cyose cyongera kugabwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi biteguye kugisubiza kandi ku bukana bukomeye cyane. Uyu yavuze ko mu bigaragara ngo ishusho y'ibitero bya none bya Bidegu, Gakenke, Mikenke ndetse na Minembwe ngo bigaragaza ubwinshi bw'ibitero bikomeje kugabwa mu myanya igiye itandukanye, ndetse kandi avuga ko ngo ibi bitero birimo birashyira ahabi abaturage. Uyu yavuze yuko barimo barahamagarira amahanga yose n'isi kudakomeza kureberera igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikoresha ngo ibitero by'indege mu kurimbura ubuzima bw'abaturage benshi mu bice bigiye bitandukanye. Uyu akaba ari umwe mu bayobozi ba AFC M23 umaze gushyira hanze amakuru akomeye cyangwa se byinshi bigiye bitandukanye ku birimo biba cyangwa se kurimo bijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bitero bikomeye cyane byongeye kuvugwa mu myanya igiye itandukanye cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye. Mu mujyi wa Goma hari amakuru arimo aturukayo kugeza kuri uyu munota cyangwa se navuga ko kugeza magingo aya ngaya. Mu mujyi wa Goma rero urimo uragenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ngira ngo murabizi ko kino gice kimaze iminsi cyangwa se kigiye kumara iminsi kigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibyo bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Goma bagiye bagaragaza ko batishimiye kubera ko baravuga bati tubangamiwe n'ibikorwa by'abarwanyi ba AFC M23. Binavugwa ko hari bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bagiye bijandika mu bikorwa by'ubusahuzi mu bice bigiye bitandukanye, kugeza ubwo abaturage bagiye bavuga yuko mu by'ukuri basubijwe ku isuka cyangwa se bashubizwe hasi n'ubwo bujura cyangwa se n'ubwo bwambuzi bwakorwaga n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Kuri ubu rero andi makuru y'ingenzi amaze kuba yamenyekana cyangwa se hari bimaze kuba byajya ahagaragara hano mu mujyi wa Goma nk'uko birimo kugaragara hano imbere mu makuru arimo kugenda tugeraho. Ngira ngo murabizi ko icyari gerutse kuvugwa byari ibibazo, navuga ko ari ibibazo by'imisoro ikabije abaturage bagaragazaga cyangwa se berekanaga yuko ibabangamiye, bavuga bati cyangwa se bagaragaza ko iyo misoro yakabaye ikurwaho. Na n'ubu rero abaturage baracyongera kugaragaza ko ibyo bikorwa byagumishijweho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zitigeze zitanga uburenganzira bwo kubikuraho. Ari na mpamvu bongera kugaruka mu bitangazamakuru bavuga bati igihe cyari iki yuko ibyo bikorwa bihagarara cyangwa se bikurwaho. Gusa ntabwo nyine AFC M23 ntacyo irasubiza kuri ano makuru. Mu bigaragara hakaba hagitegerejwe igishoboka cyose mu by'ukuri kugira ngo harebwe niba hari icyakorwa hakaboneka igisubizo ku batuye hano mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero umaze hafi icyo nakwita ko ari umwaka wose urenga uri mu maboko y'inyeshyamba, imijyi ndetse nka Bukavu. Ariko bino bice ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherutse kwerekana cyangwa se kugaragaza yuko bifuza kubyambura uyu mutwe wa 23, nubwo bitarakorwa cyangwa se navuga ko bitarashyirwa mu bikorwa, ariko ibyo byari byagaragajwe. Haracyari urugendo rurerure
mu gihe tubona imirwano igenda iba mu bice bigiye bitandukanye, haracyari imbogamizi ndetse haracyari n'ibyo uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakora kugira ngo babashe kwigarurira imyanya, kuko AFC M23 nayo ikomeje kwigaragaza nk'umutwe utari agafu k'imvugo rimwe, cyangwa se mu by'ukuri nk'abantu bakomeye cyane muri runo rugamba. Bivuze ngo mu by'ukuri hakenewe izindi ngufu z'umurengera kugira ngo bino bibazo birushaho kuba byakemuka cyangwa se byashyirwa mu buryo. Ni amwe mu makuru rero dukomeje kugenda turebaho cyangwa se tugarukaho ku birimo biba cyangwa se kurimo bijya mbere hano mu mujyi wa Goma, nubwo bimwe bigenda bihishwa kubona amakuru ngo bisigaye biba bigoye, ariko ibyo tubasha kubona mu by'ukuri turabibatangariza byanze bikunze. Rero AFC M23 yafatiwe ibihano ndetse isi yo yonyine gusa n'umutwe wa FDLR, ibihano byafatiwe abashinzwe ubutasi muri zino nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwongera gushimangira ko buri kwishimira igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyiraho cyangwa se zikomeje gufata ibyemezo byo gushyira igitutu kuri izi nyeshyamba kugira ngo imirwano ihagarare. Colonel Iman Inzenze yafatiwe ibihano ashinzwe ubutasi muri 23 se wenyine gusa n'uwo bita Sirikofe, Colonel Sirikofe wo muri mu by'ukuri wo muri uno mutwe wa FDLR, nawe ari mu bafatiwe ibihano. N'umutwe rero n'umuyobozi wa FDLR ufatiwe ibihano mu gihe uno mutwe uvugwaho ko urimo urategura ibitero bikomeye cyane ufatanyije n'igihugu cy'u Burundi, ufatanyije ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye cyangwa se n'abawazarano n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bagiye babihakana, biravugwa ko ngo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa ku ruhande rw'u Rwanda. Reka tumanze turebe iby'ibyo bihano, ubundi tuze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kujya ahagaragara. Leta ya Amerika yafatiye ibihano abakomando babiri b'imitwe y'inyeshyamba ishinjwa guteza urugomo n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwibasiwe n'intambara. Mu itangazo basohoye ku wa kabiri, ibiro bishinzwe kugenzura imitungo yo mu mahanga OFAC bya Minisiteri y'Imari ya Amerika byavuze ko byafatiye ibihano Gustave Kubwayo wasobanuwe nka komanda w'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukuriye ishami ryawo ry'ubutasi nk'uko bigaragara mu nyandiko z'ibitangazamakuru ndetse n'inyandiko yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo biro byanafata ibihano John Mani Nzenze uvuga ko ari komanda akaba n'umukuru w'ubutasi bw'umutwe wa FC 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntacyo FDLR na M23 bahise batangaza kuri bino bihano, gusa BBC gahuzamiryango yagaragaje ko yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa FDLR n'umuvugizi wa M23. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rigira riti FDLR na M23 byigaruriye ubutaka bikoresheje urugomo ndetse byica abasivile mu burasirazuba bwa Kongo. Ryongeyeho riti ku bw'igikorwa cy'uyu munsi umutungo wose n'inyungu mu mitungo w'aba bantu bishyiriweho ibihano cyangwa bibujijwe bivuzwe haruguru biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bifitwe cyangwa bigenzurwa n'abantu bo muri Amerika birahagaritswe. Leta y'u Rwanda ndetse n'inzobere z'umuryango w'abibumbye bashinja Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha FDLR, umutwe twaje intwaro washinzwe n'abasirikare b'u Rwanda n'abezanguni bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubunyuma ya Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Kigali ivuga ko izo nyeshyamba zateje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzobere z'umuryango w'abibumbye cyangwa se mu by'ukuri abashakashatsi kubazo yo mu karere k'ibiyaga bigari bashinja u Rwanda gufasha M23 umutwe witwaje intwaro wafashe ubutaka bunini mu burasirazuba bwa Kongo mu mwaka washize. Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yagize ati urugomo ruhoraho rukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ruhurura amakuba ajyanye n'imibereho asanzwe ameze nabi ndetse ruteje inkeke ku nyungu za Amerika mu karere. Yongeye ati ibihano by'uyu munsi bishyigikiye igisubizo kinyuze mu maso ndetse n'irangizwa rya Amerika ry'amaraso. Yashishikarije Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta y'u Rwanda guhagarika ubufasha bwazo ku mitwe yafatiwe ibihano nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro ibigo byombi byashyizeho umukono mu Ukuboza 2025 yayobowe na Amerika. Ubu si ubwa mbere abo mu mitwe yitwaje intwari ikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatirwa ibihano
ariko izo ngamba z'ibihano mu by'ukuri zananiwe guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragazwa cyangwa se ashyirwa ahagaragara. John Iman Inzenze rero yaje gufatirwa ibihano ndetse n'uyu Colonel Sirikof wa AFC M23 cyangwa se bakunze kwita ku bwayo Gustave nk'uko bigaragara mu nyandiko yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero ni ibihano kuri abangaba nyine ngira ngo urumva ko nabyo ntago byoroshye habe na gato. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu biravugwa yuko mu by'ukuri ibice bigenzurwa n'amabuye y'agaciro bigenzurwa na FC23 kugeza uyu munsi bagiye bigarura harimo Rubaya, harimo Biziye yo muri Warikare, harimo Ruweshe, Musiga, Rumbishi ndetse na Numbi ho muri teritwari ya Karehe. Bino bice rero ngo rwose amakuru avuga ko abarimo igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bifuza kubyigarura bakabyambura umutwe w'abarwanyi ba 23 mu bushobozi bwose bushoboka bafite, mu mbaraga zose zishoboka bafite. Baravuga ko AFC M23 izamburwa ibyo bice bicukurwamo amabuye y'agaciro bagiye bigarurira. Nk'uko mu byumva rero ibitero bya drone birakomeje, ibitero byo ku butaka birakomeje, imirwano yakomeje. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira aya makuru yose uko araza gukomeza kugenda ajya ahagaragara. Ntucikwe cyangwa se ngo ujye kure, kubera yuko mu kanya kari imbere turaza kuba tureba n'andi makuru y'ingenzi kandi agezweho arabagaruka ku biri kuba cyangwa se kuri mo bijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Dusubire mu masaha y'imbere. Ciao ciao, hasta la vista.